بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد ببركات رمالها حاضرة بي أمها لغة أخون أدي دراغاتهم مي دارس أدوسوا بلوهم جندا أمها لغة أخون أختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ميرے حوالہ من آدھا کے متین حوالہ من درس حوالہ من کے تفسیر کے سلسلہ درہ بولیں اتول کرمٹا کا إن شاء الله حوالہ من تبریہ بیفونا بدل کلائے متبی اگتم میادو حوالہ من بلالانی سورة البینہ کے تفسیر نوتا سورة البینہ نوتا بینہ سورة کی تبریہ بیفونا بس اگی وڈا انوان فدین لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب مسورة أما إن شاء الله على قول من كما مسورة تفسيرا الله جواقف فلايكم مبلالني إغتون أم فرتما كما إغتون هما مسورة بهغتون على قول منا فاهغوا بايك أنكن فاهغلانا إغتون آمكو على قول من مي داروه على قول من تبي program على قول من مي بلالا سورة إيكي والله misu wadduha ge tirige surata egotun algondu men ane wadduha tirige surata taka balala amuko wadduha in tirige surata adi egure amu nadarkum algondu men balala kamuga waninama amma futuge surata ki vis amu goteka makki surata namas bayina surata ki madani surate mulin amu qawaida ilafa gaswa surate mi surata ki madani surate ايما دورها بيفون نبس ميغا توريغا دارستكم اگوڑانو ان فدای مدنی سورۃ کی عام رویوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم age مکہ دو کروا مکہ دو کروا مدینہ یا ہجرہ کروا فہوگا دین یفہو باوالوی امہا سورۃ تک مکیانی مدنی سورۃ کے ایوری ہم مدینہ نو اہن تنترگا باوالوی سورۃ کم باویس دیکھو تم عام کو مکی سورۃ ہوگا آیت ورق قرآن ورق بلاغت تریوان یا خلافہ ایوریہا بیخون نبی سما فاہگوانے فدین بینا صورتو کنکولے آیت دیگوان ای میگے سوابوں مدنی صورت کم گواتی آسکوں مکی صورتو گے آیت می گروفا میونی اہنی مکی صورتو گا مکی دورو گا اسلام دینا دیکھولا ادکیرت گروان اڑنا ہا e qur'anu ge risalata inkar kura min ginawima ilmurin bayan kurwa gotuga ege hikmataki mistakunna bihavis awahaka islami risalatu for kodde mattaka makki suratoge ayat ebuta kuruko balaga etteri kon asfawani kama eya khilafa madani suratoge miwagotaki kon gote bis madina ge dawruga madani dawruga bawale bi suratake kamuga wative mita miwagotaki Allah Taala surata mi bawale bi muslimunge islami dawlatuge tereya muslimunge tereya mu'minunge tereya ehmima komme gote bis Allah Taala ge ayat bawale be gadiga uriha muslimun uriha mu'minunge munuta adi ebami hunge kamfetta ebami hunge dota e ayataka me nota ayataka dimana mi eburige midani ehmumuge sawabun ayat kurumuge bis hajatenne आदि आयतों के मकसद का विफावानी इस्लामी शरीयतों के एक हुकुम था बयान को देव मट्टका एहमु के सवबु मदनी आयत कंकोले दिगो फमिवनी एगोतुं अलगोन में मीगे तेरे मी बयिना सूरह बस मिहमेनी के मिदनी आम हुकुमा वही अम्मा फतु के आम सूरतों के आम हुकुमा हिलाफा मदनी सूरते के गोतुगा दे गोतु अलगोन में मी सूरतों के तफसीर है के अल्लाह के वाकिफुन पशमा एगोतुं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह ताला वही कुरबानी लम यकुनिल लदीना कफरु मिन अहलिल किताब एहिम अल्लाह ताला मियायतु का मी बयान कुरबानी काफरुंगे देबई के वाका अहलुल किताबिन वल मुशरिकीन मुशरिकुंगे वा एम तुरिहा बेफुन बे सगी वडा नवाने फदैन अहलुल किताबिन की फोत्तोगे अहलुवेरी समावी दीनतोगे अहलुवेरी Allah Taala ebaige macca foibbaawale un misakunna mikiyani ahulu kitabinne engotuka buna kamuga wani nama nabiya sallallahu alaihi wasallam ge faratun
kadefanu hadis bas ultakun algon menna ahlu kitabin ge tafsir wani libifa ege maana wani libifa mizamanu ga khassa ko algon ahlu kitabe mikiyani yahudina nasara egotun ebami hunnaki ilmu ge ahlu wari Allah taala ebami hunna foipawa ege sababun Allah taala ebami hunge ilman taka ilmu bayan korwa utuga ebami ko kafar namais mushrikuna ahlu kitabin ge terein Allah taala ebami hunna ilmu devwa fawati ilmu ge mativeri kamattaka ahlu kitabin ge wahaka iskurawwa emme furtama bi ayatuga zikr kurawwa fawani kamga ilwari mi bayan korwa den wal mushrikun nagi ebami hun amillen hajagen ule dintaka Allah sharika kuribai egotun ebami hu alpan korani budutaka alifanuna egotun majusina hinduna buddhistunna mifada mistakun mi mushrikun nagi egotun mi ayatuga khassukum mi bayamega mi wani makka ga ulunu mushrikun ge wahaka tinsatega fastulas budu gefuluge washagen bahattagen yan alpan kuramun dia makka ge ekiyaki qabila tawge mushriku ahulweringe wahaka mitanuga mi bayamega mane komme akas mi debami hun nakives kafaru em Allah taala mi wahi kurabani lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikin ahlu kitabina kafarun getere ahlu kitabina mushrikun vi kamuga nuye konbai kamuga bami vi kamuga nuwi munfakkin ebami hum vi kamuga nuye hakku magun ekkibawi bai kamuga menuwi ebahi e zamanu nabiya sallallahu alaihi wasallam risalata ge fonum kurin ebami hum etibi nuba baatilu vettaka fottaka taba wegen etibi echete matiga ebami hum tibi ehima egotuka ebami hum tibi bai kamuga menuwi ebami hum nuwai namas egotan ebami hum tibi kiha dohe bandento demmi annani ayatuge fahbaga kiha zamane bandento noni kon hisabakat to ebami hum bigotuge matiga ebami hum tibi egotu ebami hum tibi hatta ta'tiyahumul bayyina ebami hum gata bayyina atuwejjawmat dande ebahi ebami hum gata bayyina atuwejjawmat dande ebami hum hakkuge magun ekkibawe ebami hum etibi gota fotuge matiga demiti bejjawe kombai kafaruge tereiwi ahlu kitabina adi mushrikun den eisabu algonna misabu furdam fara algonna bayyina mi kalimaya mi badalwani en gotka bunanama misurata nandei fas miwani bayyina gena ehmi mai bayyina ge wahaka misuratu ge maqsadaki misuratu ge mawluwaki ehmi misurata bayyina ge nahum mi nandewuni suwalaki bayyina ge maane ki ubahi ema bayyina ge maane ki arabi babuga bayyina ge maane ki saaf hogemba bayan kuranivi eki saaf hogemba bayan kuranivi tafsir udibegemba dalil burhan ehmima ebami hunna saaf hogemba bayan kuranivi eki nota dalil ebami hunna hamaya auma dan den ebami hun etibi nuba gotto matiga ebami hun ge baatil dinto ge matiga kafarun ge terei ahlu kitabina mushrikun debi tibajjawe ehmima den mitanga algon megitu ufeidana suwale kommekas ehmechika wanina ege fahummi kinege bayyina awma fahuga demmi kinege emihun qabulu kuri heyye ima bi heyye nuwata ebam qabulu nukuri heyye ehma ege jawab algon menna fahuge ayattoge ba namais mige tere algon bayna ehma ebuna dalila mige ebuna dalila ki obato algon me je balal kobato mibuna bayyina ki kobato mibuna bayan kuruni faal kurunevi dalila ki ehma algun mege kirit qur'an tafsir kurunge ilmu wa usul tanu ta qawaid guna utun makirit qur'an emme furatama tafsir kurmattaga algun balanje ni kirit qur'an egutun hama denganna ayatuga Allah taala wani e bayyina ge murad e bayyina ge maana bayan ko dewa egutun bayyina ge maana ga miannani furta makamaka rasul ehmai bayyinai ki rasuleke minallah allahge azratun allahge faratun ehmima mitanga rasuleke kobato arai boga rasuleke mikiyani miheke kibayaka ehem miheke message ote embige risalata taage ganna mina emma allahge faratun anna rasuleke allahge sharia
nuta Allah ge risalatu ilahu ge alutukunna hamya genes de mistato ehmima mitanuga rasulun min Allah ye migutan Allah taala wahi kurama fawatiwe Allah taala ge rasul sallallahu alaihi wasallam ge kibai algonna hisaba furafawa sunnatu ge mativeri maqam algonna hisaba eba hamogende e sobaki e rasuluka Allah taala ge rasulukan ilaha nisbat kurayfahum ehma Allah taala ge rasula sallallahu alaihi wasallam hadis kurabba humme baskuleves vegendani islami shariyatu terega himene ehma Allah taala ge rasula niya kandaluwa evves kamaka algun miterege evves muslimaka evves mu'minaka basbun men noe waki kamaka goligen ekade faanu waki hukume kandaluwa fi hiduga den hisabun aharmen netime gabulu kuraka evvara moluwechen aharmen gedidane ehem bunmaki hama ila evves mu'minaka ikhtiyaru dibegen wakamen ei sawbaki Allah taala mi ayatu gos bayan korwa foden min Allah ge faratun wadan nabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehemma ebami honna mi faalu kam bodu kotegga mi bayan kuroni ekke kotuga mi nibuni nabiyya sallallahu alaihi wasallam de ekade ge faanu kitto mi kurabani ekade faanu mi kurabwa kamai kobato ayatu fawba menani yatlu suhufan mutahhara eila ekade faanu kiyawa vidalu de bai nuata tilawatu kurabwae suhufan mutahhara tohiru egemma 5 foot take mane ki algon me kis kurwa algon menna tedumage gotuga Allah taala koluwa fawa kiriti kurwa tohiru egemma 5 foot take tohirwani eheni ekan ebbes baatilu kame ege kurimmes ege fahummes ege kurimatimmes ege fahatummes aume egotaka bes nuwa tohiru kam mati e baatile banuge ebbes dore uloi fainwe ehmi ma Allah taala mitanuga bayan kurawani suhufan mutahhara tohiru egemma 5 foot take ehmi ma e bayyina eki nabiyya sallallahu alaihi wasallam e bayyina eki ekadege faanu Allah taala ge hazratun egen nevi kirite Qur'an Allah taala ge kanafu Allah taala ge foi ehmima mi bayyina eki ehmima mi kafar ebami unge loga baatilu gettoga mi tibi nabiyya sallallahu alaihi wasallam Allah taala ge shariata ge Allah taala ge futaage misakuna hisaba ilahu ge risalatu for kottevuma tawmadande ehmima den isamani fiha ema demmi fotuga mi bayamege ba kantata Allah taala mi bayan korani fiha egave maneki e fotugave tohiru egemba fayfutugave utubun qayyima sidavegemba maga tedumaku dakkuwade hukum fuluka ehma alugonu menge islami sharia emmeha Allah taala ge hazratun as oi shariate mi shariataki hikmatun furigemba shariate alutukunge terega alutunge mujtama terega alugonu menge miharuge mujtama enga emmeha fasadata alugonu men insanu amida aitsakum mibin fasada kurumuge sabun ege hal bayan kurwa Allah subhanahu wa ta'ala efotuga tohiru sida maga tedumaku dakka halugawa hukum fulutake efotugave ehma warabbes muhimmu warugada bayyina mi e dalila fa mi bayyina fa den e bayyina lazim pura tedumaku ikhtiyaru kurunnu enon gote ebbes insanaka ne ehma suwalaki dem mibun kafarunge de jamai ahlu kitabina mushrikun kanta kuri kihinetto Allah subhanahu wa ta'ala mitanu gabi bayan kurabani ebami hu kankuri goy wama tafarraqa alladhina utul kitab mitaga Allah ta'ala hamekane bayan kurabani ahlu kitabinge wa miyatu Allah ta'ala hamekane bayan kurabani ahlu kitabinge wahaka names mushrikunge wagenna wa fennu ehmi made ilmori ege sababu algon menna bayan ko dew megutum ilmori vidalwani e sababaki mitanga ilmuge wahaka dakkati e sababaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam ebami hunge aminna darinnaki ebami hunge aminna darim fade darin kan ebami hun danna fade ebami hunnaki ebami nabiyya sallallahu alaihi wasallam eki Allah taala ge faratun
Allah faratun Allah taala ge faratun badagen algon menna hisaba risalat for ko tebanguri rasulekkan ebami hunna yaqi ebami hunga foitsuga akura ekadefanu emmiha sifatake ekadege faanuge hashikoluge jismani sifataka daande akhlaqi sifataka daande adikiye ekadege faanu uluba bimuge sifataka daande bayan ko dewafuri ebami namaves ekantata sirru kuri ehmi ma denge foga nabiya sallallahu alaihi wasallam eruga nabiya sallallahu alaihi wasallam da bayyina ebami awmu kurin ebami buni kige ebami to bi ekkamakan ittifaq wegi aharme fahu zamanuge nabiya ayes bikamuga waneenama aharme ekalege faana abawa ushime kurihaemme e zamanu golun yahudina nasoraige emmeha e zamanuga yahudina nasoraige emmeha firqata gunamunde ehma evwahake emms intizar ko ken mitibi arabi kara faalwa eule muhammad sallallahu alaihi wasallam nota emme fahuge nabiyaya tabawu mattaka ebami madina ms eruga yasribuge namun nandefa watanagus wazam berege miuluni ero mms ittifaqwe mms ijma'we eburihame yahudina nasora ms e rasulaku faalwe jayya aharume ekadege faana tabawana adikiye mushrikunna ebami unna ebes kala ararume ufede hiduga ebami mikunani kike aharume fawzamanuga nabiyya faaluwima nikan kaleme balan unnecche e nabiyya tabawegen aharume kaleme na qur'ana kon neti fana ko dan qatalnakum qatla aad aharume allah taala aad baagage mi neti kolli faden kaleme na qur'ana kaleme neti kollan fakhurori mutun ebami uni fawzamanuga nabiyya aharume tabawana egota ek kalimege matiga ebami mitibi namos e bayyina e rasula e foi aun ebami katakuri kihine allah taala dengana atu mi bayan korwani wama tafarraqa alladhina utul kitab fotuge ahulu werin ararume debasbi kamuga nuye kamege fon illa min ba'di ma ja'atul bayyina ebami ngata ekkala bayyina awma fawga menu ebami rasula medu debaswi ararunwe ekadege faanaki haqiqatu gaawis allah taala ge rasulaka gabulu kurevun ebihun ekkibabi ekadege faana wadagatu mige kurin ebami kiyemun di aharmun ekadege faana tabawame emme ekachaka namas ege faun ebayyina ekadege faana wadagatima ekadege faana fotage kirtu gurwaanage wadagatima denge hisabun ebami ikhtilafu ekiyeki firugataka ebami ikhtilafi nabiya sallallahu alaihi wasallam ade kolo wiri ebami hu idikila wagindi ehmi ma allah taala mi ayatuga mi wahi qur'ani ebami hu debaswi araru bi kamgan waye wama tafarraqu illa min ba'di ma ja'atumul bayyina ebami hu na isaba ekkala bayan kuruni saaf wagemba dalil allah nabiya sallallahu alaihi wasallam kirita gurwa awma fahuga menowi le suwalaki kivegen toye ebamihum ebayyinaya e haqqu magudu kolle e haqqu daliluga noifi e haqqu dalilu lazim kura kanta ebamihum ega noifi kivegen toye ehmima suwaleki ebayyina ga huri kamunuda kammege sabun toye e daliluga buddigawu nukureve kala kame egulegen wadi toye denganayatu galgon menna ekan allah taala bayan korwa mi bayyina mi islam din islami shariat kiretu nabiya sallallahu alaihi wasallam egwala wani kun kantatayagato allah taala wahi kurawani wama umiru mikafarunna amuru evigen nuye illa be den allah taala eveni miveni kantatayaka menuwi de kantatan allah taala mi zikru kurawani ehmima ebami huna hama ekani allah taala amukuravi kantata miyannani wama umiru illa liya'budullah ebami hunna ebayyina e deenuga amru wegen nuye allah taala ya alukan kuruma menwe ehma mi haramanche kameto kainatu ge veri ilaha alukan kuruma menwi ebami hunna amru wegen ebayyina gowalani ebayya dalilu godeni allah taala alukan kuruma kongotakatto mukhlisina lahu deenu mitaga muradaki allah kurave alukan ilaha kiyamangatu allah taala ya alukan kurumuga nuta allah taala kiyaman teriyumuga mukhlisin kiyaman waha allah taala niye khalis kuraha ilaha alukan kuruma menui ebami huna amru egennuwe
ege maane ki evves bude evves farate shariku ko gen nuwan evves dimada ka alukan ge evves baawate evves sifaika aburala gen nuwan alukamuge huriha kamis Allah Taala ya khalis ko kura haluga ebami alukan kuruma menui ebami honna ebahi ahlu kitabin nabes adi makka ge mushrikun nabes amur wegen nuwe hunafa adi hanifun takekge gotuga wa haluga men kobato hunafa ge maane ki hunafa ki hanif ge jam maane ki hanif ge ginana hanifaki Allah Taala ikhtiyar kura miha maane ki shirku ge emmeha goitta duko ekantata durajassa emihe ge moonu Allah Taala ekkuwanta kurumuge maka Allah Taala ya ekkuwanta kurumuge maka nuta tauhida dimala emiha ge moonu aburala tauhida dimala emiha ge moonu aburala mihun namikiyani hanifunne nuta tauhida dimala nebe mihun namikiyani hanifunne nuni emihunna hema amurwege wani Allah Taala ekkuwanta kura halu ebamihun kura alukantaka ebamihun Allah Taala kiyaman tirunga evs farate baverinu amekani Allah Taala ya alukan kurma menuwi ebamihunna amurwege no ehma mi bayyina jiritu qur'anu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadage alugonna for kote risalatu mi gowala kandate ehma miharu salgon me ajabu anje ki wegento mushrikun ade khas ko fotu ge awol veri Allah Taala ebamuna ilmu devvi mistakum ki wegento mi bayyinaya tabanu wani mi bayyinai lazim pura kantatakan ebamihun amalenu pura ehma mi bayyina buna amekani wahake ki denge efahu amai gota wa yuqimus salat namadu qaim kurma wa yu'tuz zakat adi zakatin menui ebamihun amuru wegen we ehmima iman kam terega ilmani faaquraba utuga Allah Taala iman humaika emha eo amal takurun kimeligem ba ema iman kamaki hamaikani utuga onna ichike bonumaki e ragalu rawiyannu iman kam terega saha aqidaya hama eyai eku amal kurun eo amal takurun kimene ehni Allah Taala bi ayatu bayan kuraba fadai alugonu mege gunantakun kura amal tabis mige terega himanu wafawe ege terega alugonu deenuge emme muhimmu de tambu mige terega himanu wafawe ewaha ka zikru kura wafawe namadu qaim kurma adi Allah Taala adi namadu qaim kurma adi zakat din de Allah Taala wahi kurwani wazalika dinul qayyima eye sida wegemwa deenaki araibam gunanama insana uni alugonu me diriwulemba otakkiyana ehmima alugonu men dirulemba haqqu sida wegemba gotakiye demme zikurwaragen dia Allah Taala ekon tukurun e ilahan alukan khalis kurun egota timage dirulu battan koken timage wattafaali taka timage gota fota adaba akhlaqa bahatta behettu ei haqiqi millataki ei haqiqi deenaki enama ehennam wes mi ebame unam mi kamun dia gantateki ege kurin ebame huntibi e baatilu gettawge matiga den efoga e uriha kamakagen Allah Taala e haqqagen Allah Taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fonu mafauga ebamihun eka qabul ekan imanen den ehme fau Allah Taala mitanuga den ayatuga wahi qurban wa tilawat Allah Taala den mianna ayatuga mi bayan qurbani efada kan kulami unge jaza ebamihun akhiruga libene saza Allah Taala mi bayan qurbani den ayatuga innal ladhina kafaru min ahli alkitab wal mushrikin kafarunga terei ahlu kitabinna adi mushrikun hama kashawaru emihun jazaika ba fi nari jahannamage alifanuga terega ebamihun bane jahannamage ilwari bayan qurba utuga narake kiyename adi bayin ilwari vidalwa utuga narakage wadiyaka kiyaname nuota narake kiyaname ke algon me buda bahiga fi nari jahannama nuota narakage alifanuga ebamihun bani khalidina fiha etanuga ebamihun abaduge abada daima demiti bed ema bodu shiruku femiha ebahi Allah Taala ya kurwe alukame ehin evves farate bair ko femiha mota Allah Taala nu ehin farataka alukun ko femiha mota Allah Taala evves kotaka gabol nuko eilaha ilhadu emiha ki
ama kaane yeligen bodu shiruko fori mihe emihaki egotan hure misalaka emihaku tawbanuwe Allah taala baddal kofinama abaduge abada naraka emihege macha hagogen dane abaduge abada narakaga ebami hun demiti bele evves ummide akhiratuga ebami hun kan nulibene khalidina fiha ebami hun etanuga abaduge abada demiti bele mitanuga Allah taala khalidina fiha amekari wahi kurawa fawani khalidina fiha abada mi suratuga mitanuga bayan mi maqamuga bayan kurawa fenne ege hikumen adi alawna me faum badalana ulaika hum sharrul bariya den adi ebami hunna behetu Allah taala wara muhimmu laqabe dewa fawe ulaik ebami hunnaki sharrul bariya khalqu takun tereng emme nuba khalqu takun mistagun tereng emme nuba mistakun enoda muli khalqu takun tereng Allah khalqu kurevi emmeha makhluq terembes emme nubawi mistakonnaki ebami yotun ilmu warin bayan algon meituge sufeda suwal ehma kiwegen to e mibami hunnaki khalqu takun kure emme nuba khalqu takun nabi egoto ilmu warin bayan kore hasago ahulu kitabi nigetere bayan kore ebami hunnaki e nabiyya sallallahu alaihi wasallam emme ragala dannam ekadege faanuga sifataka ekadege faanu uluva rasha enumis ekade faana behegotu muriha ma'lumate ekade faanuga risalata behegotu muriha ma'lumate ma kurisuraves ebami hona Allah taala wani ebami fitta meduri kurawwa ebami hunge baccha funu rasul meduri kurawwa angawa debwa eya yekwes ebami hun immi kuri ebami hun foru ebami hun ehen misaw kibay alam taka rahmatek kamu Allah taala funu rasula adi ilah baawalevi emme fahoge fay kirite qur'ana behegotu efattoga bayan vegemba haqqu ebami hum mi wanhana ko e malugo miharusigeto miharus miyada daandevis injiluge eki washantoga note injiluge eki ade mi 5 futtoga egotum gospel of mary miharus kiya gospel ga e hiburu bahun eonna ade hiburu bahun miho kiya fina muhammad egota ama anemi uriha be fulna besama fenidavane alu misalaka miharu internet goskam badala fina internet gossa ama anemi hiburu bible algun man kiyale wen egotun algun badala mi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge namfulu ganifawa ayatan algun badala fikam wadina muhammadin egota wariduge wakamuga algun menge ilmuri bayan kurawwa emihunge ilmuri bayan kurawwa algun wesama delulu e haqiqa dekifa meuri nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge nam fulaiga adivis miyadu wes ege hiburu bible ga zikuru egembe emihun nabiyya sallallahu alaihi wasallam nam fulu adi ege iturun ebami foru etan eta bareche Allah subhanahu wa taala denewodige baani ehima mi haqqu misaw kiben foru maki Allah taala ge haqqu di misaw kiben foru maki insaniyata webene emme bodu khiyane terikama baati Allah taala ebami hunnaki emme nuba khalqu takunge gotuga e laqabu ebami hunna devwa fawa kamuga ilmu warimmi bayan korabane den e fawga mi nuba mi hunta go baaka baadama hinga ama egota mi bayyinaya mi dalila nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi kirete qur'ana ego ade mi imave e tabawi bayes algonu meteregavi ege ma komme gote estibe fonna me oda nawan sahabi ege me uga mitibwa be funnaki emisa terei makka ge mushriku terei ama hemme ahlu kitabi ge terei mes ama Allah taala ge din qabul ko haqqu ge bajak maka e bayina aw mafa rujuu bi bayes ulunu embi ma ebami ge waka Allah taala mi bayan ko woni dengan atuga e bayina qabul kurmi hun e barage mi hun ge sazae ki ko batu Allah taala wahi kurabani innal ladhina amanu wa amilus salihat iman me heu amal kulami ehma iman kamai ki niayatu be sallallahu taala gennawa famyani heu amal kulami ehmi ma iman kama heu amal kurumaki hama eko eki ga daicche bayem mi hunna hifa onnagota amay kade iman veli ma fudene nufudene iman kamuga tereim wa kamage heu amal kurun ehma hitugo engechche tedukan algona mena befennani enage ashiganu ge gonantakun pura amal tabu ehmi Allah taala mitanu ga wahi kurabani innal ladhina amanu hama kashawaru imavi mistakunna heu amal kula mistakun denge bamuna behegutun Allah taala mi wahi kurabani ulaika hum khairul bariya
miso terein uta khalqu terein wa emme heo misakunaki ebami ehima Allah Taala mi imawi farata Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sahabi dengafo tabi dengafo tabaut tabi dengafoga algun benna dengafoga mi wadage salafari emha imamun na dembes eniyen he walafa salafun ebebe fulnaki algun me du'a ki Allah Taala hama algon me mijilu tere sama ebe ami hun tere algon me hama imenigen da bay kamuga devvu egotum ebe ami hun naki emme heyogen ba hallu to tere emme heyogen ba farayetta go gotuga Allah Taala mi ayatuga mi wahi korban den ebe ami go jaza mi annani mi ayatuge emme suratuge emme fa ayatuga Allah Taala ebe ami go jaza ebe ami na akhiratu go etiga ebe akhiratu ebe ami na libena jaza ga wakai ilahu wahi kurabani jazaa'uhum ebamihunge jazaaki inda rabbihim ebamihunge veri rabbuge hazratuga ebamihunge jazaaki obato jannatu adune kiyunu suwarugege bagichaatake jannatu adune kiyunu suwarugege bagichaatake ema suwarugege bagichaata nota adune kiyunu suwarugege bagichaata ema adune mikiyani e sababaki etana vanna hurihame qararwe abada demiti benati ehembe adune mikiyani adune ki araybuga qararwe tanika qararwe gaayme abada demiti umma ben kurwe lafzaka watiwe jannatu adun e wallahu ge asratuga ebami hunge jazaaki ebami hun bari rabbu faratu ebami hun nabwa jazaaki jannatu adune kiyunu suwaru gege bagicha take kobato e suwaru gege sifata eki dengana baga me nani tajri min tahtiha al-anhar etanuge dasun suwarugege fenkorota fen arota hinga hunna taneke denge fo ebamiyonge halaki kubato khalidina fiha ebamiyong etanuga demiti benate denge fo Allah mitanuga kala abada elafzuge nawafawe khalidina fiha abada abaduge abada ebamiyong etanuga demiti ben namas mi narakaga ahulu weringe waaga zikuru kureruga nuwata mi bayyina inkar kuri kafiruge waaga zikuru kureruga Allah Taala wahi kura wafawani khalidina fiha ekani namas mitanuga e bayyina tabawe ekam balage mihunge waaga ebamiyong jazaga waaga zikuru kureruga Allah Taala mi wahi kurawani khalidina fiha adi yakuga abada etuna e abaduge abada e bas wakin sariha ko gennawa fawe alwari bayan kurawani ege hikmataki ilahuge rahmai ilahuge azabuge macca anawas wegen waka mistakunna e message for ko devu mashe e sababaki emme fahuwa gota jehende mis tawbage dorwani uluifa Allah Taala ge haqqu di e haqqu bayyina e haqqu dalil haqqu burhan haqqu heki qabul kurumge fursato emiyakan uluifa waatiwe ehem wegen e rahmatuge waahaka bodan e iskuragu mattaka kafarunge jazaga waha dekke viruga Allah Taala ya abada e nafsu ni kurawafa umaki ege hikmatu terega gashige maakameke nama Allah Taala mi Allah Taala mitanuga suwarugege ahol verin mota Allah Taala ge dina ulunu mistakunge jazaage waha Allah Taala bayan kuru viruga Allah Taala mi wahikurabani khalidina fiha abada abaduge abada ebamiyun etanuga demiti ben emima ege hama Allah subhanahu wa ta'ala ge rasuluna nabiyuna fa denge rasuluna nabiyunge ashabu be kalum mige terega himani wada nawade ege tere bis rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi algunna hisaba amanetteri kamaiga midin for koddinoge asdaki eba mativere sahabi ge binna masakke ehmbima ebebe fulum mige tere emme furata banu mis wadegen dane adi ebebe fulna behemtun Allah Taala adi algun me du'a ki algun bisma mige terega imenige dew Allah Taala bi wahi kurabani radiyallahu anhu Allah Taala wani ebami huna ruhi wodigen adi ebami sifai kubato waraduan adi ebami hum ismani Allah Taala wodigen Allah Taala med ebami hum nugengulene evs khala batil aqidatake batil fikurtake Allah Taala kan nugengulene furihamen ilaha tawakkul quran furihamen ilaha birwatiwan furihamen ilaha alukan quran mi furiha kan kamege ahol warinaki e mu'minun e bayyina e tabawegen te mihun ehme Allah Taala mi mativeri laqabu Allah Taala ibami hunna bidewani radiyallahu anhum Allah Taala wani ibami hunna rohi bodigenne
ورضوا عنه أدي إبامهم بس بني الله تعالى وهيجن دائم فهو عبارته من آيات الله تعالى وحي كربني ذلك ekantatagi konkatatagi demme isbediya emme ha swarogege niyumetta adi egeteren emme mativeri niyamataki Allah taala ge didar fulu Allah taala ge wajhu fulu mu'minunna eswarogega fedigen dara Allah taala iradu kurawwa gotaka ei mu'minunna den swarogega elibigen da emme ha mativeri niyumetta handan netigen daane fada mativeri niyumatekka Allah taala ge didar fulu fenuge niyamataki algona menna hadis bas fulu takun ವಾರ್ದುಗೆ ಬಿಯಾದ ಇಲ್ವರಿಗೆ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತಕೊಂಡು ಬೆಸ ಅಳಗೊಂಡು ಬೆನ್ನ ಏಯಿಗೆ ಬದೆ ಎಹಾವಿಸ್ ಮತಿವೆರಿ ನಿಯಮತೆ ಮಿ ಅಹಂ ಬೀಮಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಮ್ಮ ಜಾಲಿಕ ಇಫದ ಮತಿವೆರಿ ನಿಯಮತ ಮಿ ವಣಿ ಕೊಂಬೆಗತ್ತೋ ಲಿಮನ್ ಖಶಿಯ ರಬ್ಬ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಯ ಬೀರುವೆತಿವಿ ಮಿ ಇಸ್ತಕುನ್ನಶೆ ಎನಿಯಮತ ಬೆಗೆಂ ಬಣಿ ಯಾಕಿಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಮಿ ಸೂರಾ ನಿಮ್ಮಾಲಾಫ ಬಿವಣಿ ಯಾಕಿಗ ಅಳಗೊಂಡು ಬೆಸ ಮಿ ಸಾಬು ಮಿ ದಾರುಸ್ ಕುರ್ಕೊಲ್ಲಂ ಅಳಗೊಂಡು ದುಆಯಕಿ algon mennaki heobas aduaha heobas gabul kura bayge gutuga levigen deum adi algon menna hakku fenna hiduga e hakkaki e hakkukan rangala denetibe eya tabawa baykamuga levun adi baatil algon menna fenna hiduga e baatilaki baatilukan dane e kibawumuga tawfiq Allah taala min barakot devun isab walun darsko kollana subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa taala subhanakallahumma wa bihamdik وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.